Yes, ikaze nanone inshuti bakunzi bacu hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko mugowe neza. Bakunzi bacu bafitiye inkuru ishyushye cyane iturutse Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwari muzi ko intumwa z'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongeye guhurira i Washington zikaganira ku cyangwa se zigasobokura ibiganiro biherutse kugenda bigarukwaho n'ubundi mu biganiro bigera kuri 4 byabayeho hagati y'impande zombi. Ibiganiro byasize u Rwanda na Kongo bisinye amasezerano agiye atandukanye. Ndaje mbabwira intambwe yamaze guterwa muri ibiganiro ndetse gake niko nabivuga, ariko n'imbogamizi zigihari ndaje nzibabwire. Ese intumwa z'u Rwanda zitwaye zite muri ibiganiro? Intumwa za guverinoma Kinshasa zitwaye zite muri ibiganiro? Ese umuhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanzu iki cyangwa se zatangaje iki? Ibi byose ndaje mbabwiraho 5 kuri 5 ntujye kure. Hanyuma turakomoza ku makuru ari gutangazwa n'uyu mudiplomate w'umunyamerika yitwa Tibonage, yigeze kuba umunyamabanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka ndebe position ye. Yigeze kubaho umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wungirije ariko ushinzwe ubufatanye na Afrika. Uyu rero Tibonagi mukunze kumwumva cyane yamagana ihohoterwa rikorerwa avuga kugabanya murenge ndetse n'abatutsi muri Burasirazuba bwa Kongo. Yongeye gusaba ko abanyekongo b'abatutsi barenganurwa mbere gato yuko icyifuzo cy'umutekano cyuko Uburasirazuba bwa Kongo bwatekana kigirwa. Habanze harenganurwe abanyekongo b'abatutsi, naho ubundi n'ibitabi ibyo Tibonagi avuga ndaje mbabwiraho 5 kuri 5 kandi bizakururira Kongo ikibazo gikomeye. Turanyarukira Uvira haraturuka amakuru akomeye cyane. Haravugwa ko hari impunzi zatangiye gutahuka ziturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ndaje mbabwire ibyo ari byo. Ndagira ngo mubanze gato cyane mwumve munarebe uyu mudamu qui était arrivé au Burundi depuis le mois de décembre 2027. Excellence, comme vous le savez, avec la crise de l'année dernière, le Burundi avait reçu plusieurs vagues de réfugiés congolais. La première vague étant autour de janvier et février, à la suite de la chute de Goma et de Bigari. Ngira ngo murabizi ko igifaransa cyanjye ari gike, ariko ntabwo nabura kubabwira icyo uyu ari gutangaza. Ku munsi w'ejo masaha ya 9 z'amanywa niko twabwiye ko impunzi z'abanyekongo zahunze urugamba, zahunze imirwano, zahunze intambara muri Burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko mu bice bya Uvira, zari zarahungiye ahitwa mu Burundi hariya mu kigo cya Busuma. Bivugwa ko zigera kuri 470. Biravugwa ko noneho bahungutse, izi mpunzi zahungutse. Uyu mugore rero yitwa Brigitte Eno. Uyu Brigitte Eno ni uhagarariye HCR mu Burundi. Yasobanuye ko gutaha bireba gusa impunzi ziturutse cyangwa se zaturutse mu bice bifite umutekano bigenzurwa na Leta ya Kongo, ariko bikavuga ko hari impunzi nyinshi zatahutse ariko ibice zerekejemo cyangwa se zatahukiyemo ntabwo bitekanye. Ntabwo tuhema kubabwira uburyo abaturage bo muri Uvira barinda umutekano w'igisirikare cya Kongo ndetse ukaba na maginga ya uwo mutekano kiri yanga. Ndaje mubwire rero ugutakwiza impunzi byakozwe bite? Ese mbogamizi zigihari ni izihe? HCR yatangaje iki mu rwego rwo kuburizamo cyangwa se gukemura ibyo bibazo bihari cyangwa se mbogamizi zihari ngo zikurweho? Ndaje mbabwireho muri amakuru 5 ku kandi. Hanyuma ndaje mbabwire ko mu minembwe ibibaye ni ibindi drone. Ejo twabwiye ibya drone zakomeje kugaba ibitero n'ubundi ku baturage, zongeye noneho zinasenya kaminuza ya Ebenezer ndetse na radio Ngoma ya Amani. Ndaje mbabwireho 5 kandi muri amakuru ni inkuru mbi cyane ituruka hariya. Ese ntazindi ngaruka zabayeho cyangwa se zatewe n'ibi bitero? Ndaje mbibavire ni muzingo. Hanyuma hagati ya M23 na guverinoma Kinshasa bisubiye bubisi muri ubu buryo. Mu masezerano basinye imontro mu Busuwisi, yabira ibiganiro byabereye mu Busuwisi mu cyumweru gishize. Ibiganiro byamaze iminsi 5 bafashe imyanzuro yo guhana gahenge yo ndetse M23 ikirwa muri EGVM ngo nayo igira uruhare mu igenzurwa ry'agahenge.
ndetse baganira ku bikorwa by'ubutabazi, korohereza ibikorwa by'ubutabazi, baganira ku kurekura imfungwa, guhanahana imfungwa. M23 imfungwa ifite ikazereza Kinshasa, hanyuma Kinshasa nayo imfungwa ifite ikazereza M23. Aka kanya mbere gato yuko ku munsi w'ejo bundi bizari kwa gatandatu tariki 25 nibwo iyi gahunda izatangira gushyirwa mu bikorwa. Hari imbogamizi rero. M23 yifuje ko byabera hariya mu gihugu cya Uganda, ariko Kongo ifuza ko bibera ahitwa Ibeni, aho ifite icyicaro gikuru cya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Somo Kakule niho habarizwa. Murabizi ko Igoma M23 ihafite. Hari rero guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa M23. Rero aka kantu karacyari imbogamizi, aho uwo muhango wo guhererekanyirizwa imfungwa uzabera. Ariko indi mbogamizi ngiye kubabwiraho gatanu ku kandi muri iyi nkuru, muraje mwumve n'uburyo bigoye cyane ko aya masezerano azubahirizwa, bishobora kugorana. Hanyuma ingabo z'u Burundi zikomeje gufira urusorongo mu burasirazuba bwa Kongo, zirafa nk'udushwiriri muri iyi ntambara. Ndaje mbabwira ibyo ari byo, ndaboneraho gukomeza mbabwira umuburo Perezida Museveni mu makuru yacu yatambuze twabigarutseho, ariko ndogera nsubyemo. Museveni na Ruto bahamagaye Perezida Ndayishimiye, baramubwira bati twamenye ibyawe kandi ntago bizaguhira, nyabuneka sigaho. Hanyuma ndababwira ko ni byinshi biri kugenda bitangazwa, ndetse rwose M23 imaze gutera indi ntambwe. Ejo ndi twabwiye impinduka zakozwe mu buyobozi bw'umujyi wa Goma, zakozwe na guverineri Bahati Erasto Musanga, ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa M23. Ariko noneho abayobozi muri rusange ba AFC M23 batangiye guhugurwa. AFC M23 biravuga ko yatangiye guhugura abayobozi bitezweho impinduka zikomeye mu miyoborere y'igihugu cyangwa se y'uburasirazuba y'ibice M23 yabohoye cyangwa se irindi umutekano. Ndaje mbabwire ibyo ari byo muri amakuru. Hanyuma ikindi nza kuba mbabwiraho ni ku mirwano. Amakuru arangira havuga ko muri teritwari ya Warikare FARDC na M23 barwanye bikomeye ahitwa Imikumbi. Umutaramu rwose uri kuyangeza ari kuyakusanya, ndaje nyababwireho mu buryo burambuye gatanu ku kandi. Ngaho rero nyemerera mbere gato yuko nanzika nyababwira ku buryo burambuye, unkandira aho hasi handitse subscribe nyabuneka cyangwa se sabone, niyo nkunga ikomeye ubuduhaye. Unkandire like tubone ko bikunda, utanga igitekerezo ari nako usangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko ubikore mu gihe nawe ubwayo wumva wanogewe. Ni Ibakwe Media TV. Hanyuma reka duhere, ariko munyemerere mumbwire duhere. Reka maze mba updating ku makuru y'imirwano iri kuba Warikare. Mu gitondo saa 11 z'igitondo FARDC na M23 besuranye bikomeye. Inyoni cyangwa se inkoko zabitse isasu rivuga. Abatuye ahitwa Mikumbi nibo batangaza ko imirwano yabaye, yari ikomeye cyane ndetse ikomeye ku rwego ruhagije. Byahiri biherutse kumvikana ko ahangaha Mikumbi habera imirwano. Ejo bundi tariki 11 Werurwe habaye imirwano, n'ubundi iyabaye wagira ngo ni yindi bakopiye baragarura. Ahangaha Mikumbi ni muri Warikare, ni muri Nokivu, ni magace cyangwa se nagace kari muri groupement ya Ruberike muri teritwari ya Warikare. Abaturage baho amarira n'amariba ntibatekanya kakanya, abikingiranye mu nzu, abahungiye mu mashyamba, abari komongana bagenda batazi yo bajya. Baravuga ko barambiwe iby'iyi ntambara. Ariko kandi amakuru aravuga ko masaha ya saa 11 z'igitondo, nyuma yuko biravugwa neza ko AFC M23 niyo ya advance cyangwa se yabanje kugaba ibitero kuri Wazalendo na FARDC. Intego y'icyo gitero rero M23 yagabye ku birindiro by'ingabo za leta Kongo FARDC hamwe na Wazalendo, yari ukubirukana mu birindiro byabo biri ahangaha hitwa Mukumbi. Byabaye ngombwa ko Wazalendo na FARDC ngo bihagararaho bararwana, basubiza ibitero bya M23. Uku kurasana rero ngo kwatumye imodoka zihagarikwa nanone ku muhanda uhuza mu Ngazi ndetse na Kashebere kugeza amasaha ya saa 3 z'igitondo. Noneho bikavugwa neza ko na maginga ya umutekano ukigoranye cyane, ndetse haracyumvikana amasasu, haracaye iminota bakumva biraturitse cyane cyane mu bice bikikije ahitwa Mikumbi.
aka kanya ntabwo ndamenya ngo ninde wanesheje undi, ninde wagaraguye undi, ninde wababaje undi kuri uru rugamba, muri uru rugamba. Nkomeje gukurikirana byinshi kuri aya makuru. Reka tunyarukire muri Kivu y'Amajyepfo. Mbanze updating nyawusa, mbabwire nk'iyi nkuru yo irasa nk'intabaza, rekanye impite nkubita mbangura nyibabwireho. Muri Kivu y'Epfo haratangazwa amakuru ateye agahinda n'ubwoba bukomeye. Ntabwo bucya cyangwa ngo bwire tutababwiye ibitero bya drone z'igisirikare cya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri axe za Minembwe. Drone za FARDC zongeye kuri koroza zibasira ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, infrastructures, no kuvuga ngo barashaka kubasiga iheru, ntihagire uwiga, ntihagire ujya gusenga, ntihagire urema isoko, ntihagire ubundi banabica urusorongo. Ni imigambi Kinshasa ifatanyije na Gitega, murabizi neza, tumaze iminsi tuyabwira. Mu gitondo rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyagabye ibindi bitero bya bombe kuri kaminuza ya Ebenezer Uwemi y'Iminembwe. Kuri uyu ni ku munsi w'ejo nibwo byabaye, ndetse anga biratangazwa ko ni ibitero byo ku itariki 22, ubwo no ku munsi w'ejo nyine byaragabwe tariki 23. Ubwo rero izi ni ingaruka z'ibyo bitero. Ahantu hagiye hatandukanye haturuka amakuru muri Minembwe, ahubwo ko ibitero bishya bya drone za FARDC byibasiye inyubako za kaminuza ya Ebenezer ya Minembwe Uwemi, iya radio Ngoma ya Amani, ndetse n'iya banki yo kuguza no kugurizanya. Inkuru dukesha Kivu Morning Post ikavuga ko drone za FARDC zateye aho hantu inshuro ebyiri mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuri wa kane ushize. Aha ni muri metero nk'ijana n'izindi uvuye ku kibuga cy'indege cya Minembwe, nacyo ubona ko cyabaye intabire bitewe n'ibi bitero bya drone. Amakuru akomeza avuga ko hangiritse ibintu byinshi, nubwo abakozi baho hantu babashije kurokoka, nta wapfuye mu bakora aho hantu. Ibi byabaye cyangwa se bikaba bivugwa nyuma y'iminsi mike gusa hashyizweho umukono ku masezerano agamije gushyira mu bikorwa ihagarikwa ry'imirwano mu biganiro byabereye mu Busuwisi hari Montreux. Aka gace ka Minembwe rero gaherereye mu misozi miremire ya teritwari ya Fizi, kamaze kumenyerwaho cyane cyangwa se kavugwaho gusukwaho amabombe ubutitsa. Nicyo kintu kizwi kuri Minembwe muri ino minsi, nicyo kivugwa. Izo ingaruka z'ibi bitero rero ku munsi w'ejo twabwiye ko ibitero byabaye, ariko ibyangijwe ntabwo twababwiye. Byasenye ibi bitero byasenye kaminuza ya Ebenezer yahariya Minembwe, ndetse na radio Ngoma ya Amani. Iyi ni radio itabariza abaturage bahariya, yasenywe rero kandi no mugambi waruhari kugira ngo ntihagire ijwi ritambuka rivuga ibiri kubera hariya mu Minembwe. Biteye agahinda cyane basengera bariyo, hanyuma ngiyewe ndaha kugira ngo njye mbabwira ibiberayo. Tuve mu Minembwe naho tugaruke Uvira. Abaturage bari gutahuka ku bwinshi, ndetse rwose bari gusubira mu bice bagiye baturukamo ubwo bahungaga intambara acaga ibintu hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo mu mpera za Zukoza mu mwaka ushize. Hanyuma ubwo rero aka kanya ngo nubwo umutekano utagaragara uko bikwiye mu burasirazuba bwa Kongo, ariko impunzi z'abanyekongo zari zarahungiye mu Burundi zatangiye gutahuka ku bushake, zigaragaza icyizere gishya cyo gusubira kubaka ubuzima bwazo. Ni mu gihe zari zibayeho mu buzima bugoranye muri izi nkambi, aravuga bati n'ubundi no guhungira ubwayi mu Kigunda. Ubwo rero nkuko bivugwa ku mupaka uhuza Burundi na Kongo, cyane cyane mu duce twegereye Uvira na Ruvungi, niho hagaragaye ibyishimo n'amarangamutima akomeye ubw'ibyiciro cyangwa se icyiciro cya mbere cy'impunzi zigera kuri 470 cyatahaga. Hanyuma abaturage bari bamaze igihe mu nkambi zitandukanye mu Burundi, aho ubuzima bwari bugoye cyane bitewe n'ibura ry'ibiribwa bihagije, amazi meza ndetse n'ubuvuzi. Ubwo rero umwe mu baturage batahutse ari kumwe n'abana be batatu avuga ko rwose gusubira iwabo ari amahirwe y'agaciro gakomeye, nubwo bataramenye neza uko umutekano uzagenda mu minsi iri imbere. Ati rwose twishimiye gusubira iwacu, ubuzima bwo mu nkambi bwari butugoye cyane. Ati cyakora umugabo we yahisemo gusigara mu nkambi by'agateganyo
by'agateganyo kugira ngo abanze arebe uko ibintu bihagaze mbere yo gutaha. Hanyuma abaturage bahunze imirwano ikomeye yabaye cyane cyane mpera z'umwaka ushize mu bice bya Luvungi na Sange werekeza Uvira. Iyo mirwano yari hagati y'ingabo za Kongo n'abambari bazo ku bufatanye n'u Burundi birumvikana na Wazalendo FDLR abacancuro bahanganye na M23 na MRDP. Twirwaneho birangira M23 yegukanye intsinzi yegurira cyangwa se yegukana utwo duce twa Uvira. Birangira ariko nyuma gato Amerika isabye M23 kurekura uwo mujyi isubira inyuma. Aka kanya FARDC ni iri muri Uvira. Abatuye yo rero ubwoba ni bwose n'impungenge ni zose. Bavuga bati turaryama ntitugoheka kubera ko ntitwizeye ko umutekano bucya turiho. Kubera ko abakarante voleri amabandi y'abazalendo yirirwa adusaka, yirirwa aduhiga bukware. Abatuye Uvira agahinda ni kose. Hanyuma ikindi nubwo rimwe na rimwe hagaragara agahenge umutekano w'akarere ka Uvira uracyari ikibazo gihangayikishije cyane kuko ingabo za Kongo ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo na FDLR nakakanya bakomeje ibitero mu mihanda ituwe cyane abanyamulenge mu bice bitandukanye birimo Minembwe, Ndondo n'ahandi bakoresheje drone. Mwumvise ibyo nari ntangiye mbabwira uburyo basenye ibikorwa remezo hari mu Minembwe biteye agahinda cyane. Ishami ry'umuryango w'impunzi ryita ku mpunzi HCR ryatangaje ko izi mpunzi ziri gutaha ku bushake bwazo kandi ko nta gahato kabayeho, rishimangira ko ngo ritazigera rishyigikira itahuka ry'impunzi mu duce tudatekanye cyangwa se ahantu hadatekanye. No kuvuga ngo nkuko mwabyumvise n'ubundi uyu muyobozi wa HCR mu Burundi abivuga, aravuga ati abataha nabagize bati nabaturutse mu duce dutekanye aka kanya, abaturutse mu duce turimo umutekano maginga ya nibo bemerewe gutahuka, ntabwo ari hame ko bose batahuka. Abajya kuri 470 rero batashye. Ubundi bivuga ko iyi ahangaha Busuma habarizwa impunzi zigera mu 36. Hanyuma ndagira ngo duhita twinjira muri ari amasezerano y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byo ndashaka kubyinjiramo indani, nkabyinjira mu mizi, nkababwira buri kimwe. Hanyuma ubwo ndagira ngo mbanze nyine n'ubundi mba updating, ariko mwanyemere tukinjira n'ubundi muri ibi mu byaya makuru y'amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko ubwo harabivugwa ko aka kanya mu ngabo z'u Burundi harimo ikintu kidasanzwe nakwita ubwoba, impungenge n'imitima ihagaze mu basirikare, kuko abasirikare b'u Burundi bari mu rasirazuba rwa Kongo bari gupfa ku bwinshi nk'udushwiriri. Biravuga ko rwose Ndayishimiye ari kwakira amakuru y'uko hari abasirikare maze iminsi bapfa muri kino cyumweru gishize cyaranzwe n'iyicwa ry'abasirikare b'u Burundi. Umutima wamukutse, ndetse abasirikare bakomeye mu ngabo z'u Burundi baganiriye nawe mbere y'uko yohereza abasirikare izi ngabo bakamubuza. Aka kanya ngo batangiye kumubwira bati wajya wabona. Amakuru aravuga ko by'umwihariko FDNB abasirikare bayo barenga 100 bapfuye mu gihe kitarenze iminsi 5. Bikavugwa neza ko abasirikare bari kugwa ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo. Bikavugwa neza ko ingabo z'u Burundi zoherejwe ku rugamba muri uku kwezi. Murabisi ko tumaze iminsi tubabwira deployments z'ingabo z'u Burundi zikozwe muri uku kwezi kwa Mata ndetse na Werurwe, zambutse hariya Lake Tanganyika zije guhangana. Zimwe zagumye Baraka, izindi zigaruka mu bice bya Fizi n'ahandi zerekeza Uvira. Ariko abasirikare basaga 600 muri batayo ya 411. Murabisi ko twababwiye ko ejo tariki 14 Mata nibwo buriye ubwato bavuye ahitwa Rumonge. Ubwo bwato buberekeza ahitwa Baraka muri Kivu y'Amajyepfo. Bagezeyo tariki 15 Mata. Bakihagera bahise bakirwa ku rugamba kuri gahunda boherezwa mu bice bitandukanye bibera b'imirwano ngo bafashe bagenzi babo kurwanya M23. Ibyabayeho rero ngo byabaye nko kubashumuriza, kubera ko ngo hatashye mbarwa cyangwa se harogotse mbarwa. Amakuru ava mu gisirikare yabishimangira, akavuga ko igisirikare cy'u Burundi mu gutakaza cyane abasirikare n'ibikoresho biratakara muri iyo mirwano. Ntago batakaza abasirikare gusa ahubwo n'ibikoresho biratakara. Ubu byose bifitwe na MRDP twirwaneho ndetse na M23, cyane cyane mu duce twa Bicumbi ndetse Gicumbi ndetse na Mikenke n'ahitwa Abara hano mu nkengero za Poezelo.
ndetse na Poezero nyirizina. Bikavugwa ko tariki 19 Mata muri utu duce twa Mikenge, Gicumbi na za Poezero abasirikare b'u Burundi basaga 100 bahasize ubuzima ndetse hari n'abakomeretse. Iyo mirambo yabo rero akakanya biravugwa ko ntabwo ibyayo biri gusobanuka neza, ndetse biravugwa neza ko imirambo y'abasirikare bapfuye rimwe na rimwe iri gusigara mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se igacyurwa mu Burundi, bitandukanye nuko byagendaga mbere gato, kuko ngo ntabwo ikijyanwa mu buruhukiro bwa Camp DC cyangwa se ahazwi nka Defense contre avion mbere yo gushyingurwa mu irimbi riri ahitwa Guantanamo nka mbere uko niko byagendaga, ariko ngo byarahindutse aho yoherezwa mu mabatayo abo basirikare bishwe babarizwagamo. Nubwo ngo hari igitutu cy'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Burundi, abasirikare bamwe b'u Burundi bohejwe muri Republika Demokarasi ya Kongo akakanya ntibishimiye urugamba barimo, ntibishimiye impamvu bariyo, ntibazi impamvu bari kurwana, bemeza ko batumva icyo barwanira kandi bagasaba kuvanwa mu mirwano babona ko batazatsinda. Bati rwose bishobotse twataha kubera ko impamvu turwana ntayo tuzi. Abasirikare barapfa, ibikoresho birafatwa, igihugu cy'u Burundi kikomeje gushora byinshi mu ntambara, ndetse ngo bafite n'umugambi wo kuzatera u Rwanda bafatanyije na za FDLR na za FLN ndetse na Republika Demokarasi ya Kongo, igisirikare cya FARDC, ndetse n'umugambi igihugu cy'Ububiligi gihedinze kiri inyuma gitanga ubufasha bw'ibikoresho, intwaro n'amadrone ngo bazifashishe mu gutera u Rwanda. Ariko uwo mugambi wandayishimiye umaze iminsi ugarukwaho cyane mu makuru yacu. Byabaye ngombwa ko ibihugu by'inshuti bimuburira biti uwo mugambi wo gutera u Rwanda ibizakubaho n'Imana ibizi. Yigize kuvuga ko u Rwanda rushaka gutera Bujumbura ruturutse mu bice bya Ovira ngo kuko ngo rushyigikira M23 n'ubundi, ariko aravuga ati natwe gutera Kigali ntago byagorana duciye Kirundo. Ndagira mbabwize ukuri ko aka kanya muburo ndayishimiye yahawe n'abaperezida b'ibihugu bibiri byo muri East Africa, bamubwiye ko natera u Rwanda mu gihe gito cyane intambara izari iri kubera i Bujumbura. Mutese byagenze bite? Ni ba perezida babiri nabigarutse mu makuru yatambutse, ariko ndagira nongere nsubyemo kuko ndayishimiye ntabwo ari kubwirwa ngo yumve. Umugambi wa ndayishimiye gutera u Rwanda ndetse afatanyije n'abanzi b'u Rwanda birumvikana aka kanya uracyari kwityazo, kuko nubwo yaburiwe aka kanya aracyakomeje iyo myiteguro. Biravugwa ko ari kumwe n'igihugu cya Angola, Congo, Afrika y'Epfo, Tanzania ndetse n'umutwe wa genocide wa FDLR n'Ububiligi birumvikana. Ariko kandi amakuru twahawe aravuga ko Perezida William Ruto wa Kenya ndetse na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni baherutse kumwihamagarira kuri telefone babwira bati cira birarura. Ruto ngo yaganira na Ndayishimiye mu minsi ishize mbere gato, ndetse mu gihe ubwo Ruto ni waganiriye na Ndayishimiye mbere, Museveni nawe yaje kumuvugisha nyuma, ndetse Museveni yamuvugishije mbere gato y'uruzinduko Ndayishimiye yaragiye kugira iwagadugu muri Burkina Faso. Twabigarutseho ko yagira uruzinduko muri Burkina Faso kwa Traore, ariko birangira mbere gato yuko yerekeza hari iwagadugu Museveni abanza kumuha umuburo, aramubwira ati sigaho nyabuneka. Noneho bikavugwa neza ko Ndayishimiye yahawe umuburo na Perezida Museveni. Museveni yamubwira ati rwose niba wifuza gutera u Rwanda, yamweruriye ko atazi u Rwanda ubundi, ndetse ko mu minsi 3 gusa aruteye intambara yabirimo kubera i Bujumbura warimo guhungira muri Tanzania. Noneho Perezida Ndayishimiye umuburo yahawe na Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yawurenzeho, kuko n'ubu mugamba aracyawukomeje. Hari ibikoresho byinshi, amadrone agera ku 5,000 ndetse n'ingabo zagira ingano, bivugwa ko byateguwe n'igihugu cy'Ububiligi.
abamaze iminsi mu nama zitandukanye hari Kinshasa na Bujumbura barwanya u Rwanda, abagize ihuriro P5 bari hariya muri Kivu y'Amajyepfo bari gushaka aho bamenera ngo batere u Rwanda. Ni byinshi twavuga, ariko aka kanya ndayishimiye rwose umugambi aracyawukomeje, ndetse ngo ntago agomba kugira ate gutsikira kuri uyu mugambi. Ku munsi w'ejo rero yakoze impinduka. Murabizi ko ejo bundi tariki 31 zishyira iya mbere Mata, tariki 31 Werurwe zishyira iya mbere Mata, yahuye n'isanganya ibikoresho bimwe bya gisirikare bihira muri campus hariya Bujumbura, birangira igisirikare cy'u Burundi gihombye, ndetse habaho deployment y'abasirikare baje kwinjira muri Burasirazuba bwa Kongo batazanye ibikoresho bihagije. Aka kanya ngakaba ariyo mpamvu ari gutakaza ku rugamba mu bigaragara nkuko biramata bavuga. Ariko noneho ibyo byatumye ndayishimiye akora impinduka zigiye zikomeye, anahindura ushinzwe ububiko, ushinzwe ibikoresho bya gisirikare muri FDNB. Twe twanebagarutseho tubabwira ko ndayishimiye yahaye inshingano abarimo Colonel Thierry Kabula wagizwe umukuru w'ishami rishinzwe ibikoresho mu ngabo z'u Burundi, aha inshingano Colonel Gadier Kazindu wagizwe umukuru w'ishami rishinzwe ikoranabuhanga mu itumanaho n'amakuru mu ngabo z'u Burundi, na General de Brigade Desire Manirakiza wagizwe umuyobozi wa division ya kabiri y'ingabo zirwanira ku butaka. Barimo kandi Colonel Jean Pierre Mbonyeze wagizwe umuyobozi wa division ya kane y'ingabo zirwanira ku butaka, Colonel Jonas Sebushimike wagizwe umuyobozi w'ishuri rikuru ry'amahugurwa y'aba ofisiye, na Lieutenant Colonel Prosper Nihori imbere wagizwe umucamanza mu rukiko rwa gisirikare. Ubwo rero izo ni impinduka ndayishimiye yagiye akora mu rwego rwo kugira ngo igisirikare cye kibe ntayegayezwa. Reka twinjire mu makuru ajyanye n'amasezerano ya Washington. Nkuko natangiye mbibabwira, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intumwa z'ibihugu byombi zongeye guhurira i Washington DC ku munsi w'ejo. Ndetse ndagira mbabwire amakuru maze kumenya, kuko abahagarariye u Rwanda na Kongo bahuye ndetse baganira mu mwuka mwiza, basuzuma aho ibihugu byombi bigeze byubahiriza amasezerano y'amahoro ya Washington yasinywe tariki 4 Mata umwaka ushize. Uru rwego rushinzwe cyangwa se ngo rwashinzwe hashingiye ku masezerano y'amahoro u Rwanda na Kongo byasinye i Washington tariki 27 Kamena 2025. Rukaba rufite inshingano yo gukurikirana iyubahirizwa ry'ingingo zirimo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Gusenya FDLR imbere, ingamba z'ubwirinzi zigakurwaho nyuma. Tariki 17 na 18 Werurwe uyu mwaka abahagarariye ibihugu byombi bahuriye mu nama y'uru rwego i Washington, bemeranya ku ngamba zo guhosha umwuka mubi ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro. Mu myanzuro yafatiwe muri iyo nama rero harimo kuba ubusugire n'ubwigenge bwa buri gihugu byakubahwa, cyangwa se kubaha ubusugire n'ubwigenge bya buri gihugu, ndetse no gushyira imbaraga mu bikorwa byo gusenya umutwe wa FDLR, no gukuraho ingamba z'ubwirinzi no kurinda abasivile bose. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko abahagarariye ibihugu Katari ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU bongeye guhura tariki 23 Mata 2026. Buri ruhande rwerekana aho rugeze rwubahiriza imyanzuro yo mu kwezi gushize. Hanyuma iyi minisiteri rero yagaragaje ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagaragaje ko bishaka ko amahoro aboneka mu karere, kandi ko ngo bizakomeza gukora ibyo bisabwa byubakiye ku ntambwe zimaze guterwa. Umujyanama perezida wa Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika, Masadi Bulosi, uyu numwe mu bitabira inama z'uru rwego kuva irwajyaho kuri uyu wa 24 Mata, yatangaje ko u Rwanda rwumvikanye cyane kongera guhoshya umwuka mubi ndetse no kubahiriza amasezerano y'amahoro. Masadi Bulosi yagize ati Kongo n'u Rwanda byashimangiye ubushake bwo guhoshya umwuka mubi
no gukomeza kubahiriza amasezerano y'amahoro byubakiye ku byagezweho bishingiye ku nama yabereye i Washington muri Werurwe uyu mwaka. Ayo masezerano y'amahoro yasinywe muri Kamena mu mwaka ushize. Kongo ibeshya ko yatangije ama operation ngo yakoze ubukangurambaga ariko byose byari ukubeshya cyangwa se byari ibinyoma. Nubwo tariki 29 Werurwe igisirikare cya Kongo cyatangaje ko kigiye gutangiza kugaba ibitero kuri FDLR bigamije gusenya cyangwa se bigamije gusenya iyi FDLR, leta y'u Rwanda igaragaza ko uyu mutwe ukomeje kwidegembya no guhaga ubufasha na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero benshi bakibaza batese ubundi niba Kongo idasenye FDLR u Rwanda ni iki rusabwa ko gukuraho ingamba z'ubwirinzi bizabaho nyuma y'uko FDLR isenywe cyangwa se iranduwe n'ibimenyetso by'uko itagihari bikagaragazwa. Hanyuma mu buryo bw'ubusesenguzi icyo FDLR ari cyo murakizi, icyo FDLR ari cyo ku Rwanda murakizi, kuko FDLR ni umutwe ugizwe ahanini n'abasize bayikuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko gukomera kwawo kuba ukiri umutwe ukomeye cyangwa se ushikamye urabikesha igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari ntayo mpamvu mu biganiro bya Washington bahora FDLR iza kwisonga. Izo ntwaro, ibyo bikoresho niyo mibereho ya buri munsi ifasha FDLR gukomera babihabwa na guverinoma ya Kinshasa. Umugambi bafite wo gutera u Rwanda bakaba basangiye na guverinoma ya Kinshasa, ndetse ibizeza ko rwose izaba binyuma ikabaherekeza mpaka ibagejeje muri village Rugwiro. Murabizi neza ibyo rero byatumye u Rwanda rukaza ingamba z'ubwirinzi birumvikana nk'ikindi gihugu cyose gikwiye kwirinda, ariko noneho kuba FDLR hari kandi igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda bituma u Rwanda rukaza ingamba z'ubwirinzi mu buryo buhamye. Kongo yivuga ko atari ziriya ntwaro zashyizwe ku mipaka, atari bari abasirikare, ahubwo ko izo ngamba z'ubwirinzi ari uburyo bwo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo ngo zikajya kurwana muri inyuma ya M23, hanyuma zikaba n'ubundi ngo n'amagenga yazikomeje gufata ibice mu burasirazuba bw'igihugu. Rero Kongo yo iyo yibwiye gukura ibitwaro ku mupaka ntabwo ibyumva yo ivuga ahubwo ko gukura ingabo mu burasirazuba bwayo aricyo gikwiye, kuko Kongo ishinja u Rwanda kuba ruri inyuma ya M23. Ubwo rero birumvikana ko ibijyanye n'amasezerano ya Washington bisa n'ibikigoranye, ariko kandi buri ruhande ruragaragaza ko rufite ubushake. Habaye imbogamizi zibaye zigize gute zivuyeho cyangwa se zikuweho. Ikigaragara biragaragazwa ko iyi ni progress ariko idafite final deal, bivuze ko n'aka kanya biracyari mu murongo, nta ruhande rurabyivanamo cyangwa se ngo rugaragaze intege nke mu biganiro, ariko aho bigoraniye ni ukugushyira mu bikorwa ibyanzo cyangwa se ibyemeranyijweho. Biba aka kanya rero kwa bivuze ko impande zombi zishaka kuguma mu nzira y'ibiganiro ifunguye, ariko kandi bikaba mu by'ukuri nta cyizere gihagije cyuko bizashyirwa mu bikorwa. Mu yandi magambo aya wabivuga muri uburyo ntabwo yaba agiye kuri aya si amahoro wabonetse, ntabwo ari amahoro, ariko kandi si n'intambara, kuko ntabwo u Rwanda na Kongo biri kurasana. Reka tubyumvikaneho, nta ntambara rero hagati y'u Rwanda na Kongo iriho, ariko kandi biragaragazwa nkaho ari balance of power muri ubu buryo, nuko buri ruhande Kongo nibigamije gutera u Rwanda cyangwa se yumva izabikora iracyabaye iretse ngo ireba aho ibiganiro bigana. U Rwanda niba rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23 rukaba rubihakana, ibi biganiro rugomba kubyitabira, ahubwo rukabaza Kongo aho igeze isenya FDLR nkuko babyemeranyije. Nuko ngo rero buri ruhande muri ibi biganiro rwose nta kabuza ruraboneka, ndetse mu by'ukuri buri ruhande rugatangaza ibisa nk'impungenge kuri rwo ku mutekano warwo birumvikana. Aka kanya nta ruhande ruri muri position yo guhita ruva mu biganiro burundu, cyangwa se yo guhita ruyamanika ngo ruvuge ruti reka turekere ibyo biganiro, kuko n'ubundi inshuro 3 enye nta kirakorwa kandi imyanzuro ifatwa, byaba ari nko kwandika ku mazi. Ariko buri ruhande rukomeje kwitabira
biragaragazwa nkaho iyi ari strategy iri gukoreshwa ikizwe nka real Politike. Ibi rero ngo birimo gukorwa mu buryo bugaragara, aho Kongo iri gukoresha Dipolomasi kugira ngo ibone support mpuzamahanga, ariko nanone ku rundi ruhande u Rwanda rugakoresha negotiation mu gihe ibintu n'uburi bigikomeje kugoranira hariya muri Burasirazuba bwa Kongo hasi ku butaka. Nibwira cyangwa ngo buke tutababwiye ibice biri kuberamo imirwano hagati y'impande zihanganye, ibishyira abantu muri dilemma ndetse n'umutekano ukajya mu rujijo, ukaba utavuga utese ubundi biragana he. Ariko biri ruhande mu by'ukuri urabona ko ruhora ruryamiye amajanja rwiteguye ko rwaterwa n'urundi hirengagijwe ibyanzuriwe imyanzuro iba yafatiwe muri ibyo biganiro n'ubundi hagati impande zombi. Ubwo rero Amerika nk'umumediateri irahari, abatumirwa nka Katari muri iki kibazo barahari, intumwa za ayo ziba zihari, biri mu bikorwa by'ubuhuza. Ndetse aka kanya rwose nagira ngo mbabwire ko nta kindi gisigaye uretse kubahiriza amasezerano buri ruhande rusabwa. Kongo igakuraho FDLR ndetse u Rwanda narwo rukaba rwakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Ahangaha reka mbariho nsoreza kuri ingingo, ariko mbabwira ko rwose ku munsi w'ejo habaho ibiganiro bireba aho imyanzuro igeze ifatwa. Nta cyagezweho, nta cyagaragajwe nk'intambwe yatewe, ariko wenda hari uruhande ruza kugera gutya rukikubita agashyi nka Kongo rwose igasenya FDLR nubwo bidashoboka, nubwo yigamba ko ngo FDLR ngo itakiriho, ngo itahari, ngo n'abahari n'abasaza. Ariko murabizi neza ko Kongo nisenya FDLR nibwo u Rwanda ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi. Nawe muri hari benshi banyarikira bavuga batese niki gituma u Rwanda ubundi rusabwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi ndetse rugafatirwa ibihano. Mu minsi ishe twabwiye ibihano byafatiwe abayobozi mu ngabo z'u Rwanda, ariko hirengagijwe ko Kongo ari isabwa kubanza igakuraho igasenya FDLR. Aho benshi bashingira bavuga bati Amerika ishobora kuba ifite uruhande ibogamiyeho, bati kandi nta mugaye kuko niho ifite byinshi ironkayo. Ubwo birumvikana amabuye y'agaciro, dore ko hamaze imisi havugwa amasosiyete atandukanye y'abanyamerika ashobora kuza guhabwa cyangwa se yahawe ibirombe bya rubaya ku rutonde na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko nubwo rubaya igenzurwa na M23, ariko Kongo yayitanze ku rutonde rw'ibice Amerika igomba kugira gute gukoreramo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hanyuma yitwa Tibonagi aravuga ati kugira ngo ibintu bishoboke ubundi, uyu ni wabaye umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wungirije ushinzwe ubufatanye na Afurika, yagaragaje ko kurenganura abanyekongo b'abatutsi byafashe Repubulika Demokarasi ya Kongo kubona amahoro arambye. Uyu munyepolitike yatanze ubutumwa ashingiye ku myigaragambyo yahurije hamwe abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi i Washington DC muri Amerika tariki 20 Mata. Twabibabwiyeho basabaga ko ubwicanyi bukorerwa abarimo abanyamurenge n'abatutsi bari muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru buhagarara. Abanyekongo biganjemo abanyamurenge bagaragazaga ko ingabo za Kongo iz'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo bikorana biri kugaba ibitero bikomeye kuri Minembwe, muri komine Minembwe, bigafunga inzira rero abahatuye banyuramo bajya ku masoko no gushaka izindi serivisi zirimo ubuvuzi. Ku 23 Mata 2023 Tibonagi yatangaje ko igihe kigeze ngo uyu muryango mpuzamahanga wite ku bubabare bw'abanyekongo b'abatutsi bari gucamo, aho guhora wegeka amakosa ku Rwanda mu gihe ibi bikorwa na leta ya Kinshasa byirengagizwa nkana. Ati rwose ubutabera ku batutsi n'abanyekongo ni ingingo y'ingenzi cyane ikwiye gushakirwa igisubizo kirambye. N'abanyekongo b'abatutsi baba muri Amerika basabye umuryango mpuzamahanga ko mu bice birimo Minembwe hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo abagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe bene wabo babiryozwe n'ubutabera. Si muri Amerika gusa, iyo tawa muri Canada habaye imyigaragambyo y'abanyamurenge bamagana ubwicanyi bukorerwa bene wabo. Mu by'ukuri ubona ko ari kimwe mu bintu by'ingenzi
mu by'ukuri Tibonage avuga ati abaturage b'abanyekongo b'abatutsi ni barenganurwe ubundi mubone ko amahoro atongera gusagamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nsoreze kuri iyi nkuru ivuga ku mahugurwa M23 atangiye guha abayobozi bitezweho ngo impinduka zikomeye. Iri huriro Alliance Fleuve Congo M23 ryatangaje ko ryatangiye guhugura abayobozi bo mu nzego zitandukanye kugira ngo bubake Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izira ubugizi bwa nabi, amacakubiri ndetse no kunyereza umutungo w'igihugu. Mu cyiciro cya mbere cy'aya mahugurwa yahawe izina uongozi bora ni AFC23 yahuguye abayobozi 395 bo mu bice igenzura. Iki gikorwa cyabereye mu kigo cy'amahugurwa cya Kanombe kiri muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Umuvugizi wa AFC23 mu bya Politike Lawrence Kanyuka yatangaje ko abayobozi bahuguriwe cyangwa se ngo bahuguriwe kwirinda imikorere mibi yasenya igihugu, guharanira kubana mu mahoro kw'abaturage ndetse no gushyiraho inzego zihamye. Umuhango wo gusoza iki cyiciro cy'amahugurwa witabiriwe n'abayobozi bakuru mu nzego zitandukanye za AFC23 barimo umugaba mukuru wa M23 General Major Sultani Makenga ku ya 23 Mata. General Sultani Makenga yasabye abaturage Mumarira yasabye abahuguwe gushyira mu bikorwa inyigisho bahawe, agaragaza ko abayobozi bakiri bato mu by'ukuri ari bo nkingi y'urugamba rwo kubohora Kongo ndetse no kuyubaka bundi bushya. Uyu murwanyi yagize ati nibikiri imvugo ahubwo ni ibikorwa bifatika bifitiye abaturage akamaro. AFC23 igaragaza ko urugamba iri kurwana nirurangira ishaka kuzagira uruhare rukomeye mu miyoborere ya Kongo, abarwanyi bayo bakajya mu nzego za politiki n'iz'umutekano. Hanyuma iri huriro kandi rihamya ko abanyamuryango ndetse n'abarwanyi baryo muri rusange ari bo bafite ubushobozi bwo kubaka Kongo nshya itandukanye n'imaze imyaka myinshi yugarijwe n'umutekano muke, ubukene, amacakubiri ndetse n'ivangura. Yes, reka rero mbashimire cyane kubana natwe muri amakuru yo kuri aya manywa yo kuri uyu wa gatanu tariki 24 Mata 2026 gatanu kuri gatanu hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.